Protestant jirtu, Orthodox jirtu, waaqeffataan jirtu, hundi keessanuu jirtu, Oromoo allaachuu, qeerroo allaachuu, Orthodoxoች allaachuu, ሙስሊሞች አላችሁ፣ ፕሮቴስታንቶች አላችሁ። እንግዲህ ዛሬ እዚህ የተሰበሰብነው የኢትዮጵያን መንግስት ለመቃወም ነው። ማንኛውንም ብሔር ማንኛውንም ሃይማኖት ለማጥላላት አይደለም። እዚህ የተሰበሰብነው ዓላማችን በግፍ እየተገደሉ ያሉ ወገኖቻችንን ድምጽ ሆነን ለዓለም ማህበረሰብ ለማሳወቅ ነው። የኛ ችግር የአማራ ብሔር አይደለም። የኛ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔሮች አይደሉም። ዓላማችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን በህዝብ ስም ስልጣን የተቆጣጠረውን ሳይመረጥ መንግስት በተለይ በአብይ አህመድ የሚመራው የእብዶች የዱርዮች ስብስብ እያደረገ ያለውን ግፍ ለዓለም ለማሳወቅ ነው። አረከና ስቲ ወሊቀበምኔ mootummaa abbaa hirree abiyyi mormuu fi malee saba kamuu mormuu fi miti. Nuti saba kamirraayyuu rakkoon qabna. Amma gara dhaadannootti deemnaa san booda walirraa fuudhaa waan asitti dhufnee fi hundi keenyayyuu akkuma jalqabne kunoo embaasii amma guyyaa lammaffaas gurree jira. Akka mootummaan abbaa hirree biyya keenya keessatti sagalee uummata keenya ukkaamsee biyya biraatti nagaadhaan dippiloomaasii kijibaa akka hojjechuu hin dandeenye goosisnee jirra. Embaasiin isaanii akka mul'atu kaleessaa eegalee hojiirra hin jiru. Haga hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikamanutti, haga gaaffiin uummata keenyaa gaaffiin saba keenyaa deebii argatutti qabsoon kun kan itti fufu ta'a. Free all Ethiopian political prisoners. Free all Ethiopian political prisoners. Free Engineer Yilikal Getnet. Free Jawar Muhammad. Free Lammi Benya. Free Shigud Galata. Free Bakale Garba. Free Iskandar Nagga. Free all women and men prisoners. Hullu የፖለቲካ እስረኞች መፈታት አለባቸው። መታሰርም አልነበረባቸው። ጀዋር መሐመድ በአስቸኳይ ይፈታ። እስክንድር ነጋም ቢሆን ይፈታ። ለሚ ቤኛም ይፈታ። ሽጉጥ ገለታ ይፈታ። We are not protesting and fighting against Amara people. We are not protesting and fighting against Orthodox religion. We protest against fascist system, killer system, despot, dictator, prime minister, terrorist regime. Stop killing innocent civilians. Stop raping Oromo women. Raping Walaita women. Stop raping Gurage women. Stop raping Sidama women. Stop illegal incarceration. Stop repression against Oromo people. Repression against political opponents. Stop arbitrary detention. Stop arbitrary killings. Stop stealing Oromo lands. Stop displacing Oromo people. Stop displacing Oromo farmers.
Germany, EU, stop financing Abiy government. Stop financing dictator government. Stop financing terrorist government. Bring Abiy to justice. Bring Abiy to justice. Bring Abiy to ICC, International Criminal Court. Bring Bilsigina leaders to justice. Bring Bilsigina soldiers to justice. What we need freedom. What we need justice. What we need who we are. Where are we from? Oromo እስረኞችን መፍታት የውዴታ ሳይሆን ግዴታ ነው። እስረኞችን ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞችን በአስቸኳይ ይፈቱ። ሁሉም ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ እስረኞች በአስቸኳይ ይፈቱ። ኦሮሞን እየገደሉ ኦሮሞን እያሰሩ ኢትዮጵያን እናኖራለን ማለት በፍጹም አይቻልም። ቄሮ እያለ ኢትዮጵያውያንን ኦሮሞን ማሰር መግደል አይቻልም። ቄሮ ሽብርተኛ ሳይሆን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነው። እስረኞች በአስቸኳይ ካልተፈቱ ትግሉም አይቆምም። አቢይ ከስልጣን መወገድ አለበት። ሴቶችን መድፈር ይቁም። ያ ካልቆመ ትግላችንም አይቆምም። ይሄ እናንተ የምታወሩት እኛን የሚቃወሙት በውጭ ሀገር የቲፒኤልኤፍ ተገዢዎች የተከፈላቸው ናቸው የምትሉት ነጭ ውሸት የትም አያደርሳችሁ። እኛ የህዝብ ድምፅ ነን። ቀንና ማታ አንገታችሁን ይዘን ዲሞክራሲ እንዲሰፍን እንታገላለን። ዲሞክራሲ ካልሰፈነ እስረኞች ካልተፈቱ ኦሮሞን መግደል ካልቆመ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ካልሰፈነ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ይኖራል ማለት ዘበት ነው። ጀዋር መሐመድ በአስቸኳይ ይፈታ። ለሚቤኛ በአስቸኳይ ይፈታ። ጀዋር መሐመድ ሂዳዳ ገዲፈሙ ቀባ። ለሚቤኛ ሂዳዳ ገዲፈሙ ቀባ። በቀለ ገርባ የከማሚቲ ጎተ ኦሮሞቲ ወኒሳኒ ደመኒፍ ሶዳadhuma abiy qabuuf malee kisaan dalagan takkallee hin jiru. Acaaluu ajjeesanii jawaarii hidhanii baqqalee garbaa hidhanii hamzaa booranaa hidhanii qeerroo oromoo hidhanii dubartoota oromoo gudeedanii biyyan bulcha jechuun hin danda'amu. Ilmaan oppiidiyoon guddifte aangoo ummata oromootti dabarsuu qabu.
jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoolleen Oromoo jirtu justice for Hachalu justice for Hachalu justice for Hachalu free John Mohammed free John Mohammed free Bekele Garba Ethiopian security forces stop raping Oromo girls. Ethiopian security forces stop raping Oromo mothers. Free John Mohammed. Free Bekele Garba. Free Bekele Garba. እኛ የኦሮሞ ልጆች እኛ ቄሮና ቀሪዎች ዛሬም እንደ ትናንቱ ወያኔን እንዳፈናቀልን ሁሉ ብልጽግናንም እናፈናቅላለን። Justice for Hachalu Justice for Hachalu Justice for Oromo youth Justice for Oromo women Justice for Oromo kids Free John Mohammed Free Bekele Garba Free all political prisoners እኛ ኦሮሞዎች የኦሮሞ ሕዝቦች የምንፈልገው ለነፃነት የሚታገሉትን ሁሉ እንዲፈቱልን ነው። እኛ ኦሮሞ ያ ይገደልልን ያ ይሰቀልልን አንልም። ከመገደል ምንም አናተርፍም። የሰው ልጆችን የሚያጠፉ ሕይወትን የሚቀጥፉ ለሕግ ይቅረቡልን። የአማራው ሕዝብ ከነፍጠኛ ጋር አለመቆሙን ወጥቶ መናገር አለበት። ብልጽግና ነፍጥ አንግቦ የኦሮሞን ሕዝብ እየጨረሰ ስለሆነ እሱን እየደገፉ አለመሆናቸውን ሕዝቦች ወጥተው መናገር አለባቸው። ኢትዮጵያ ለዘላለም እንድትኖር ከተፈለገ ከኦሮሞ ጋር መቆም ግዴታ ነው። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር እንጂ አንድ ሕዝብ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ብሔር የሚኖርባት አይደለችም። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። የተለያዩ ቋንቋዎች ባለቤት ናት። Justice for all Ethiopians. Justice for all political prisoners. Free John Mohammed. Free Bekele Garba. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free Iskandar Nega. Free Iskandar Nega. Justice for Hachalu. Sagale ulkawa. Jirra. Stop. The fascism in Ethiopia. Abiy is committing genocide. Stop the war against the Oromo nation. Stop the mass murder. Stop Abiy's lawless. Stop Abiy's massacre.
Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for all political prisoners. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Abiy must. Go. Free John Muhammad. Free Bakale Garba. Free Sukut Galata. Free Abdi Rakasa. Free all political prisoners. Stop. The whole Oromo nation. Justice for Sheikh Omar. Justice for Hiriira Dinka. Free Jawar Muhammad. Free Colonel Gammachu Ayana. Free Colonel Gammachu Ayana. No justice without freedom. No peace without justice. No peace without freedom. No democracy without liberty. No freedom, no peace. No justice, no peace. No democracy, no peace. No liberty, no peace. No democracy, no aid. Stop killing Oromos. Stop killing Oromo students. Stop destroying Oromo identity. Stop Naftanya media gangs. Stop Naftanya's media gangs. Down with Abiy. Down with the Naftanya. Down with Naftanya. Nuti, Kerun, Ilman Oromo, Priya Germany ke sajiru. Apso, Priya, Ide Karra. Kerun Oromo, Pirajira. Nuti, Ilman Oromo, Raka Ofi, Milka Ofi, Salman Namale, Salandra, Kursu. Inferior. Abiy Ahmed is a murderer. Ethiopian government regime is committing genocide. We march for justice. We march for peace. We march for freedom. Freedom and the unity for all. Freedom and the liberty for all. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Stop das murder in Oromia. Stop Abiy's Volkermord. Stop den Fascism in Ethiopia. Stop den Faschismus in Ethiopia. Stop Abiy Gesetzlosigkeit. Keine Demokratie ohne Freiheit. Keine Demokratie ohne Freiheit. Keine Freiheit ohne Gleichheit. Keine Justiz ohne Freiheit. Keine Frieden ohne Justiz. Keine Frieden ohne Justiz. Keine Demokratie, keine Hilfe. Hände weg von Oromia. Demokratie, ja. Demokratie, Diktator, Gerechtigkeit, ja. Gerechtigkeit, Faschismus, Nein zum Diktator. Freiheit für Oromia. Freiheit für das Oromo-Volk. Sieg der Frieden. Jalatuma.
Mali, Cerenya de Iro, Sagale Kisai, Baina Kabnagaro, Sagale Kisai, Sagaleola Casa. We need justice, justice. We need freedom. Ethiopian government is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Ethiopian government a criminal. Ethiopian government a murder. Justice for Hajaru. Justice for Hajaru. Free John Muhammad. Free Lamni Benya. Free Iskandar Naja. Free We need justice. We need freedom. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Abiy Ahmed a killer. Abiy Ahmed a fascist. Down Abiy. Down Abiy. Biltzigna out of Oromia. Abiy Ahmed out of Oromia. Abiy must go. Abiy Karaino. Ethiopia government is a killer. We need justice. We need freedom. We need equality. Down Abiy. Down Biltzigna. Biltzigna out of Oromia. Okay, want to amsa tokkon dubbadda. Inya amsa አደነው እንጂ እኛ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ጠላታችን አይደለም። ትክክል አይደለም? የነፍጠኛው ስርዓት ግን ጠላታችን ነው። የነፍጠኛው ስርዓት ማለት የአማራ ህዝብ ማለት አይደለም። ይሄንን የሚያደነጋግሩ ጠላቶቻችን ናቸው። የኦሮሞ ህዝብ መብት እንዳይከበር፣ የብሔር ብሔረሰቦች መብት እንዳይከበር እኛ የነፍጠኛውን ስርዓት ስንቃወም የአማራን ህዝብ የኦርቶዶክስን ሃይማኖት እንደተቃወምን አድርገው ሊያሳዩ ይፈልጋሉ። ሚዲያ በእጃችን ነው ብለው የኦሮሞን ቄሮ ትግል የኦሮሞን ህዝብ ትግል ጥላሸት ለመቀባት ይሯሯጣሉ፣ ግን አይሳካላቸውም። ጀዋር መሐመድና በቀለ ገርባ ሌሎችም ለምኒ ቤኛና አብዲ ረጋሳ እድሜ ልካቸውን ለኦሮሞ ህዝብ የታገሉት እስር ቤት ገብተዋል። የኦሮሞን ጥያቄ የማይቀበሉ እነ እስክንድር ነጋ እስር ቤት ገብተዋል። እኛ ዛሬ እዚህ ቆመው የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ እንኳን የሚያጣጥሉት እነ እስክንድር ነጋ እነ ይልቃል ጌትነት ሁሉ እንዲፈቱ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ሁሉም ሰው የራሱ ሐሳብ የመናገር መብት እንዲኖረው እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ማንንም ሰው ያለ አግባብ እንዲታሰር አንፈልግም። ለዚህ ሲባል እዚህ ዛሬ ለሁለተኛ ቀን የኢትዮጵያ ኤምባሲ የፋሺስት አቢይ አህመድ በእብድ የሚመራ መንግስት ዛሬ በሐረርጌ በአርሲ በመላው ኦሮሚያ ላይ እያደረገ ያለውን ግድያ፣ ጭቆና ትምህርት ቤት ሳይቀር እስር ቤት አድርገው የሌለ ክስ ለመመስረት የውሸት ምስክር የሌለ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰምቶም ታይቶም የማይታወቅ ምስክር ከመጋረጃ ጀርባ ወንጀለኛ ያልሆነን ሰው ወንጀለኛ ለማድረግ እየተጣጣሩ ስለሆነ በዚህ አይነት መልኩ ኢትዮጵያን ለ100 ዓመት ለ50 ዓመት እንገዛለን የሚል የብልጽግና ስብስብ የዱርዬዎች ስብስብ በወያኔ ወተት ያደጉ
የኦፒዲዮ ልጆችና የብአዴን ልጆች ኢትዮጵያን እያመሱ ስለሆነ ያንን ለማስቆም ነው። የኛ ትግል ደግሞ አንድ ቀን ጮኸን የምንመለስ ሳይሆን እስከ መጨረሻው የሚቀጥል ይሆናል። ለዚህ ሲባል እዚህ ጋር ልዝጋና በአማርኛ ቋንቋ የምናገረውን የኦሮሞንና የቄሮን ህዝብ ትግል ለማጠልሸት የምትጣጣሩ የኛ እንኳን ባላንጣ እንደ ባላንጣ ወይንም ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ የሚያጣጥሉ ሰዎች የታሰሩት ሁሉ እንዲፈቱ እንፈልጋለን። በድጋሚ እንናገራለን። ለዚህ ሲባል አይሳካላችሁ የኦሮሞ ህዝብ ትግል የዲሞክራሲ የነጻነት የእኩልነት አብሮ የመኖርና በሀገሩ ላይ የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ ብቻ ነው። የማንንም ብሔር የማንንም ሃይማኖት ለማጥላላት አይደለም። አንድ ውሸታችሁን ብቻ ልንገራችሁ። የብልጽግና መንግስት አሁንም ሃይማኖትን ከሃይማኖት ብሔርን ከብሔር ለማጋጨት የሚሞክረው አሁን ምንድነው የሚሉት? እዚህ እናንተ የቆማችሁ ቲፒኤልኤፍ ከፍሏችሁ ነው እንዴ? ከፍራንክፈርት የመጣችሁ ከሙንሽን የመጣችሁ ቲፒኤልኤፍ የሰጣችሁ ገንዘብ አለ? የሸኔ አባል ናችሁ? እነሱ ግን በዚህ ውሸት የኢትዮጵያን ህዝብ እናጃጅላለን ብለው ይሞክራሉ። ትናንትና ገብታችሁ የበርሊን የኢትዮጵያ ኤምባሲ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ምንድነው የሚለው? ከ20 እስከ 30 ሰዎች እዚህ ውስጥ ገብተው ከፖሊስ ጋር እንዲወጡ አድርገናል። ወጥተናል ርቀናል እንዴ? ስራ እየሰሩ ነው እነሱ። ለዚህ ሲባል በውሸት ሀገር ማስተዳደር አይቻልም። አትቀጥሉም። እዚህ እኛ የጀርመን መንግስት ህግ እናውቃለን። ህጉን እያከበርን እናንተም ስራ እንዳትሰሩ እናደርጋለን። ትግሉ ይቀጥላል። ከነቲ አንሴ አፋን ኦሮሞቲኒ ቀብሶን ኑቲ ገጌሳ ጅሩ ከን ጉያ ቶኮ ከን ጉያ ለማሚቲ የሮ ከሚቱ ጫላ ሞቱማ አባ ሂሬ ሞቱማ ኢገ ኦሮሞ ጡጣ ጅር ኢልማን ኦሮሞ አጄሳ ጅር ቡቂሱudhaaf qabsaawaa jira. Sirna nafxanyaa nurratti deebisanii ijaaraa jiran utuu ijji keenya argu qeerroon aangootti ol baaftee siidaalee warra dudu ilmaan oromoo fixaa ba'an, ilmaan sabaaf sablammoota, ilmaan walaayitaa, ilmaan sidaama fixaa ba'an siidaa Minilikii fi siidaa Haayile Sillaasee nurratti dhaabe. Achi booda hoggantoota siyaasa oromoo tarreedhaan qabee abbaa qabeenyaa akka Dinquu Dayyaas biyyaa ari'ee sagalee oromoo qaxalee goota oromoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeesisee Oromoon jilbeenfachiisa. Oromoon akka waggaa kuma tokko hin kaanetti caccabsa. Nama jedhe maraata silaa hospitaala sammuu seenuu qabutu biyya bulchaa jira. Kanaafuu maraatichi kun masaraa sana keessa haga ba'utti qabsoon keenya itti fufa. Bilchiginnaan Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must be removed. Abiy Ahmed must go. Bilchiginna must go. Free all Oromo political prisoners. Free all Ethiopian political prisoners. Down, fascist regime. Down, fascist system. Down, Ethiopian government. Down, Bilchiginna government. Down, Abiy! Down, Abiy! Down, Bilchiginna! Down, Bilchiginna! Abiy must go! Abiy must resign! Abiy Ahmed is a killer! Abiy Ahmed is a killer! Abiy Ahmed is a dictator! Stop killing Oromos! Justice for Hacaaluu! Free all political prisoners! Justice for Hacaaluu!
Justice for Oromo people. 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 Justice for Walaitas. 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 Abi must go. 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 Abi must resign. Abi must resign. Abi must resign. Abi must resign. Down, Abi. Down, Abi. Down, Abi. Down, Abi. Down, Bitsikina. Down, Bitsikina. Down, Bitsikina. Sirni. Hajalu. Nyate. Kanabode. Oromia Kesa. Hojita Kankabu. Hojita Kankabu. Opadioduri. Bilzigina Harra. Oromia. Gurguru. Isa. Ilman Oromo. Ajjesu. Isa. Ergamu. Isa. Ilman Oromotin. Iga Qeerrotin. Taphachuu. Isa. Niqabamtu. Gaafa qabamtan. Ummanni Oromoo. Akka kaleessaa. Dhiifama isiniif godhee. Isin kasimatu. Hin seenaa. Akka seenan. Dogoggortan. Seenan keessan xuriin. Barabaraan. Yaadatama. Ilmaan keessaniif. Aalchifama. Abi must go. Abi must resign. Enyai Oromo ልጆች. ቄሮና ቀሬዎች የምንታገለው ለነጻነት ነው። ለእኩልነት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ ብሔር ከሌላው ብሔር አይበልጥም። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች አገር እንጂ የአንድ ብሔር የበላይነት የነገሰበት አይደለችም። አትሆንም። እኛ የኢትዮጵያ ሕዝቦች በብልጽግና አንገዛም። ለተባነገቡ በግድ እናውቅላችኋለን ለሚሉ አንገዛም። Free all political prisoners. Free Jawar Mohammed. Free Bakkala Garba. Free Iskandar Nagga. Free Shukut Galata. Jawar Mohammed. ለብሔር ብሔረሰቦች ሲታገል የነበረ ጀግና እንጂ ወንጀለኛ አይደለም። ስለዚህ ጀዋር መሐመድ ይለቀቅልን። በቀለ ገርባ ለብሔር ብሔረሰቦች መብት ሲታገል የነበረ ጀግና እንጂ ወንጀለኛ አይደለም። በቀለ ገርባ ትላንትም ክፉ የሆነውን የወያኔን አገዛዝ በመቃወም በእስር ቤት ሰንብቷል። ዛሬም በሰው ደም በሚቀልዱት አንደራደርም በማለት
የሰባተኛ ክፍል ደደብ አይደለም በቀለ ገርባ በትክክል የሚያስቡትን የኢትዮጵያን ወጣቶች ቀሪዎችን ያፈራ እንጂ በሆድ የሚገዙትን ያፈራ አይደለም። ይለቀቅልን። በሱ ቀልድ የለም። በጀዋር መሐመድ ቀልድ የለም። በኦሮሞ ልጆች ቀልድ የለም። ጨዋዎቹ የፖለቲካ አመራሮቻችን ይለቀቁልን። እነሱ ለሆድ ስለማይገዙ እንጂ በእውቀትም በሁሉም እንደሚበልጧቸው ብልጽግናና ያውቃቸው ሁሉም ያውቃቸው። ንጹዎች ይለቀቁልን። ጨዋዎቹ ይለቀቁልን። ኦሮሚያ ውስጥ ትምህርት ቤት እስር ቤት ሆኖ ያለበት ሁኔታ እያለ አብይ አህመድ አንተ ከልጆችህ ጋር ቤተ መንግስት መቀመጥ እችላለሁ ብለህ አታስብ። ወሬን ደፋቲ ሰበኬሰኒቲ ደበለማ ኤሮፊ ቀሬ አወን ኦሮሞ መንጉዶት ኦሮሞ hooggantoota amantii ajjeesuudhaan uummata kana gara duubatti deebisna jettanii hin yaadina osoo guyyaan isinitti gara uummata keessanii deebi'a. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Free all political prisoners in Ethiopia. Free all political prisoners in Ethiopia. Free Baqqala Garba. Free Jawar Mohammed. Free Shukut Galata. Free Mikael Borana. Free Colonel Gammachu Ayana. Free Abdi Rakasa. No justice without freedom. No peace without justice. No peace without freedom. No democracy without liberty. No freedom, no peace. No freedom, no peace. No peace, no peace. No democracy, no peace. Stop killing Oromos in Ethiopia. Stop killing Oromo students. Stop destroying Oromo identity. Stop Naftanya
Kanka. Stop killing Oromo students. Down, Musabi. Down, Musabi. Down, Abi. Down, Abi. Down, Abi. Abi is a killer. Abi is a killer. Abi is a killer. Abi is a fascist. Abi is a fascist. Stop killing Oromos in Ethiopia. Down, Naftanya. Down, Naftanya. Sirna Naftanya. Idda Bukisne. Oromia Bilisonte. Erratilamu. Sirna Naftanya. Idda Bukisne. Sirna Bilisumma fi Walamumma. Sirna Gada. Biyya Oromia keessatti inaabbanna. Abiyyi galtuudha. OPDO bitamtuu TPLF turte. Haadhamoo bitamtuu ergamtuu naftanyaati. Kanaaf Oromiyaa keessaa darbees biyya Itoophiyaa sana keessaa buqqisnee allayyaatti darbanna. Qeerroof qarreen inni kaleessa ture har'as ni jira. Qeerroof qarreen inni kaleessa tirree haree inni wayyaanee haree har'as nima jira. Oromoon haqaaf mirgoo fi qabsaa malee saba biraa irratti abbaa hirummaa dhaabuudhaaf miti. Sabni biraa hundi Oromoodhaaf obboloota. Nuti akka Oromootti uummata Amaaraa faana rakkoo tokko iyyuu hin qabnu. Keine Diktatur in Äthiopien. Keine Demokratie. Keine Hilfe. Keine Demokratie. Keine Hilfe. Äthiopien ist eine Diktatur. Abiy ist ein Diktator. Abiy ist ein Diktator. Abiy ist ein Killer. Abiy tötet Kinder. Abiy tötet Frauen und Studenten. Keine Hilfe für Diktatoren. Gerechtigkeit, ja. Gerechtigkeit, ja. Diktatur, nein. Diktatur, nein. Keine Hilfe für Diktatoren. Keine Hilfe für Mörder. Keine Hilfe für Abiy Ahmed. Äthiopien ist eine Diktatur. Stopp die Hilfe für Mörder. Stopp die Hilfe für Mörder. Die äthiopische Botschaft unterstützt Mörder. Die äthiopische Botschaft unterstützt Abiy Ahmed, einen Killer. Die äthiopische Botschaft muss dafür sorgen, für Frieden. Muss für Frieden sorgen. Für Oromos, für alle lebenden Oromos in Äthiopien. Keine Hilfe für Diktatoren. Down, Abiy. Down, Abiy. Down, Naftanya. Äthiopische Botschaft. Stopp. Unterstützung von Mördern. Abiy Ahmed ist ein Mörder. Abiy Ahmed ist ein Diktator. Abiy Ahmed Kinder, Frauen, Männer, Oromos. Abiy Ahmed
naftanya. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Naftanya. Ethiopian embassy. Ethiopian embassy. Ethiopian embassy. Ethiopian embassy. Stop. 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 Supporting. Supporting. Abiy Ahmed. Killer. Ethiopian embassy. Ethiopian embassy. Ethiopian embassy. Ethiopian embassy. Do your work right. Ethiopian embassy. Ethiopian embassy. Ethiopian embassy. Ethiopian embassy. Stop. Supporting. Murder. Like Abiy Ahmed. Abiy Ahmed is killer. Ethiopian government. Ethiopian government. Release all political prisoners. Ethiopian government. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government release all political prisoners. Down, Abiy. Down, Abiy. Down, Netanyahu. Down, Naftanya. Down, Abiy. Down, Abiy. Down, Netanyahu. Down, No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Free all political prisoners. Free John Mohammed. Justice for Chalu Hundesa. Stop killing Oromo. Stop killing Oromo. Kids, women, families, farmers. Stop killing all Oromos. Stop supporting dictator. Deutschland. Stop. Unterstützung von Mörder. Deutschland. EU. Stop. Unterstützung von Diktatoren. Äthiopien ist eine Diktatur. Äthiopien ist eine Diktatur. Abiy must resign. Abiy must go. Ethiopian government is a killer. Deutschland, EU, don't support the killer. Ethiopian government is a killer. We need justice. We need freedom. We need equality. Thousand. Oromos in prison. We need freedom. We need justice. Free. John Mohammed. Free. Bakala Garba. Free. Lambi Benya. Free. Dr. Shukut Galata. Free. Colonel Gambachu Ayala. Free. Abdi Rakasa. Free. Iskandar Nagga. Free. Ilikal
ጌትነት down down አብይ down down አብይ ብልጽግናው ተፈራሚያ ብልጽግናው ተፈራሚያ no justice in Oromia no justice in Oromia no peace in Ethiopia no peace in Ethiopia Abiy Ahmed ገዳይ ነው Abiy Ahmed አሸባሪ ነው Abiy Ahmed fascist ነው we need justice we need freedom we need equality we need equality justice for Hatalu justice for Hatalu free OMN journalists free all OMN journalists free all Oromo political prisoners Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a dictator. Ethiopian government is a dictator. Ethiopian government eine Diktator. Ethiopian government eine Diktator. Ethiopian government eine Diktator. Ethiopian government eine Diktator. Ethiopian government eine Diktator.
Itu